Hak senam kenai sepasa kusan santri Disember. Hak por arlash prominent kepada por no pasing. Ki santri ling sing jong US Navy ki bla kor teng kum gitar bedo pumbar. Kila mi na Florida na tak like tak training mission juki. Kabla asanya ki bla kor teng kum navigation problem number 1. Kina santri ling sing kila mi na Naval Air Station jong Florida. Shaka East Direction nam tak like tak training juki. Hak jing lam jong Lieutenant Charles Carroll Taylor, ubadai pilot, bukan kecil sepang punya, berubadai pilot berkipit paham. Ya kena ke grup jengkini santalik ning sin nakon ke flight 19. Hak tak training mission ke belai ki ke navigation problem number 1. Ladan kumbakat sangut ki crew member hak tak ki ling sin. Kita pilot bukan hak tak ling sin ki badai ki berang suan training nak tak cakap bagi hab lek piang. Kumu Edward Joseph Power ubadai kapten jong ke US Marine. Forest Jim ubadai second lieutenant jong ke US Marine. Kat kum ke port balabu bagini ki santalik ling sin ki ledai mi na Naval Air Station na Florida nam taka training mission juki kadai ke port CBJ lala sabsan minin kadai port no pasingi andre da jing wan slam jong Lieutenant Taylor bagini ki haban mi adu arlash prominent kadai no pasingi kini ki ling sin ki her shak East Direction jong Florida kabla khor ka teng Chicken Rock hak tak caka wabun ki ling sin ki wan protest man pan hak bom Hakumbah du live vision met kita ki santalik ling sin ki wan protest kila dep protest na kacaka Chicken Rock pergi haban ni paino sha Naval Air Station a Florida kendit kan san gajing kerana peringgi pilot na kawai ka ling sin shakwai par ling sin kimis tu bha nama ka jis new jong transmitter ane radio signal chungki adin kumbasa community e u kapten jong real nabi budan ling sin FD-74 lakar kerteng ku Robert Kalau sengaja kawai kasur, bomlas tu ha. Kata kasur kadai kasur jong Lieutenant Taylor budan hakaling sun FD-28. Lieutenant Taylor lakali yau Kapten Edward Joseph Power, wau kompas jengu dang yanya. Kapten Edward Joseph Power ulong menaduk bagi wan pai na cakap training. Bomlas tu bau dan hae. Namar kompas jenguru umtrai kam haso. U Kapten jong Royal Navy u Robert lakali yau Lieutenant Taylor. Walaja yu yak ling sin junu. Lieutenant Taylor budan nak ling sin FD-28 ulong bang. Baru artli kumpas junu budan nak ling sin junu pintre kam basho. Kat kum garipot joka Navy Board of Investigation ki ong kaling sin jong Lieutenant Taylor. Abla khar teng kum ka FD-28. Akatak por kadon syak Florida ki. Florida ki her syak North East Direction jong Florida ki kinpoi Naval Air Station. Kapten jong Royal Navy belakar perteng kum roban la pentip sa Naval Air Station bagiling sin juki kila jalan ti nakata ko jing sniu jong kompas juki bad lo angro ha Lieutenant Taylor badun pensai kata kalanya kaliang jong kan diang jungu nak penta banya kedur jong triangle dan penherlang kita giling sin kedur jong triangle Andre kata ka message kampoi sa Lieutenant Taylor namar ka jing thut jong transmitter jungu marka jing du no tak kompas jungu kedon ka jing kelmar apreng juki baro Akapor kumbasa la samsun ruminin Lieutenant Taylor ong yaki wei par kiling sin bakin her shaka East Direction kumbas homini de namar u Lieutenant Taylor dangmod bakin don shaka Gulf of Mexico nang daerah takadaw melada ki her shaka East Direction kin sapoy shaka Naval Air Station jong Florida akaka jukupor lakim kitin wei pilot padon wei par kiling sin lo ong palada ngi her Shak West Direction bangila employ Naval Air Station jong Florida. Badal long roban kin penhari ki lingsin juki Shak West Direction namar udang mun bakidal dan lupa hakai East Direction jong Florida. Ada ke persepsi sebenarnya kalau sedang dum pada jengbe jong ta air yang ru sedang jur pelan. Pada radio transmitter jongki kam terekam hasu nakadaw jong kesin benang. Adin bagi dari santri ling sin ke leher Shak West Direction ndai kim labi e Lieutenant Taylor lasa akh jinglengo berlong halade makane kam la benong balada ki leher jengai ba bala bun minit ndai kim poi Shak Florida akata kapor Lieutenant Taylor perkhan bagi la dona ko Key West Island jong Florida ndai umati penya bagi dona ka Bahama Island dan ka Key West Island nakada wajing sniu jong kompas jong ling sin jungu ka control tawar kala pentim ya Lieutenant Taylor bakim la pendan hak po ka Key West Island jong Florida namar hak ta kesni
LR kambe syakata direction. Lieutenant Taylor ula ai ka wega command makin har syaka north east direction. Mar udang mut bakil ada nupa apo kam QS Island jong Florida. Akapor kumban rula 4 minit. Lieutenant Taylor ula send ke last message baru ula ong ba. Baru kiling sun kidai wan baniat lang najan. Andre kata ka message klem sempoi syakwe pat kiling sun. Kata ka message kala poi kumba nyaw lala 1 minit. Adin bagi tagi santali kiling sun kila her. Syaka north east direction but kila jengai bak na ka Florida na ka Naval Air Station. Kata por kila poi aku ke ceka blokor keceng kumba apa ko elan. Haswa bikin poi kata ka ceka. Pat kita kiling sun. Dai na kadau. Bekila lut kata ka yang kiling sun yung kila nem. Nakadaw jong kamariang omla bentip bagi kita kiling sun kijakan san na tahi. Pada din kan nega cingjak kan san jong nei san teli kiling sun blokor keceng kum kejar bedo bempat jong US Navy. Adu mentang kim dalam tersebut tangi wiru. Navy Board of Investigation kalau om cingjak kan san jong nei san teli kiling sun blokor keceng kum kejar bedo bempat jong US Navy. Pada sangut ki kriu nembar kata kiling sun. Kalau ngop berlenggok nomor hadu mentang kim pelap kata tersebut. Hadin ga jinjakan san kita gisan terli giling sun jongka US Navy. Ki ulakor kerteng kum keter pido jongka US Navy. Ka Navy Board of Investigation kalau ong bakam perlam ya kadau pada kadau bagi kita gisan terli giling sun kita ja. Andre gila syu antan makata ka ceka kadai hajan jongka Abaco Island. Ka Abaco Island kabudan hapdeng ka Bermuda ka Florida bat ka Puerto Rico. Bat ya kena ka ceka lakot ka Bermuda Triangle. Kebun keling sun ki charge ke belajar angta berkim lam nak ke daw pada hadu mentang kim pelap ya ke wei ke benta jong kita keling sun ro berkila keno ro badai dak jing kala jong Lieutenant Taylor mereka kemi jong Lieutenant Taylor ko ang kami hab ya kata jing keno jong kim how Taylor namar ba kim dalam ya tersebut hadu mentang bagi keling sun ki don he bertija ne ki crash ne po riau kim petip hadu mentang ka Navy Board of Investigation ko ong pa ka jingja jong ni santli kin sin nim palap wan ngila ban ong ka marki om khos an